ndabasuje mbaye ikaze kuri Chabi Esport amakuru y'imikino y'uyu munsi wo kwa gatatu reka tuyahere kuri match ikomeye cyane iri buze ikipe ya Bayer Leverkusen ndetse n'ikipe ya Atlanta Bergamo ni finali y'igikombe cya Europa League iri buze aya makipe abiri ikipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ya Atlanta ndetse n'ikipe yo mu gihugu cy'Ubudage ya Bayer Leverkusen yatwaye igikombe cya shampiyona idatsinzwe umukino n'umwe iraza kuba ishaka uburyo ishiraho agahigo ko kumara imikino 52 yose itaratsindwa muri sezo. Ikipe ya Bayer Leverkusen imatch iri ku isaha 3 z'ijoro ribuze Bayer Leverkusen n'ikipe ya Atlanta Bergamo. Naho mu ikipe ya Chelsea bakomeje kugira ibiganiro baganira ku batoza batandukanye ngo barebe umutoza waza gusimbura Mauricio Pochettino waraye utandukanye n'ikipe. Barashaka umutoza ukiri mutoya uzakorana n'iyi projet ya Chelsea bakagenda bazamukana ikipe ya Chelsea ku buryo izakura nabo bamaze gukora aho bari gukwepa ibibazo bya financial fair play byo kugura abakinnyi bakuze ndetse n'abandi bakomeye ko bateganya ko bashobora no guhanwa mu minsi iri imbere. Naho umutoza Mauricio Pochettino ni umwe mu batoza bari kuri liste y'amakipe akomeye atandukanye harimo za Bayern Munich zidafite abatoza, ikipe nka Manchester United, ikipe nka Tottenham nayo ngo bibaye ngombwa Ange Postecoglou aramutse avuyemo uyu mugabo nawe bakongera bakamurebaho n'umwe mu bagabo bakomeye b'abatoza byatunguye isi gutandukana n'ikipe ya Chelsea Football Club. Ikipe ya Chelsea kandi ngo ku rubuga abakinnyi bahuriraho rwa WhatsApp umukinnyi bita Jackson w'umunyasenegal uyu mugabo akaba yaje kwandika message iremereye irimo emotion nyinshi avuga ko igihe kitari iki kugira ngo atandukane n'uyu mutoza wiwe ngo yari umugabo ukomeye. Avuga ko asobanura ko uyu mugabo yari intare ya nyayo yari kwiye kuba muri la kipe igira ikiranganego cy'intare ndetse ibintu bitangiye kujya ku murongo bigenda neza cyane uko sezo yari irangiye. Ikipe ya Chelsea ku mwanya wa gatandatu ariko iri no kugenda ikora performance nziza kuko yatsinze imikino 5 ya nyuma yose bayitsinze bakabona amanota 15 kuri 15. Naho abatoza batekerezwa kuzaza gusimbura mu ikipe ya Chelsea n'abatoza batandukanye barimo umugabo witwa Kieran McKenna wazamuye ikipe ya Ipswich Town yaje muri Premier League izakina Premier League mu mwaka utaha w'imikino. Abagabo barimo nk'aba Thomas Tuchel watandukanye ikipe ya Bayern Munich, abagabo bagiye batandukanye barimo n'aba Roberto De Zerbi watozaga ikipe ya Brighton Hove Albion ndetse n'umugabo witwa Michel utoza ikipe ya Girona yaje muri Champions League yo mu gihugu cya Espagne. Naho Todd Boehly kinyamakuru Daily kirandika ko uyu mugabo nabo bafatanyije kuyobora ikipe ya Chelsea ari kuri rate iri hejuru cyangwa se ku muvuduko uri hejuru kwirukana abatoza. Yagarutse ku muvuduko nk'uwo Roman Abramovich yari afite yirukana abatoza abashiraho anabirukana. Uyu mugabo akaba ari kurusha Abramovich umuvuduko yagenderagaho kwirukana abatoza no kubashiraho. Icyo bari kuvuga hano nuko ngo ikipe yagaruye umuco wo kugenda ishiraho abatoza ndetse igenda inabirukana. Naho ku rundi ruhande UEFA yamaze kwemeza ko Champions League finali ya 2026 izakirwa n'igihugu cya Hongria aho bita i Budapest. Akaba ariho iyi finali ya Champions League izabera y'ibihumbi 2026 akaba ategerejwe no kwemezwa iya 2027 mu minsi iri imbere igiye kuza ibyabo babikora hakiri kare. Naho mu ikipe ya Manchester United umutoza Erik ten Hag ufite umukino wa finali ya FA Cup azakinamo n'ikipe ya Manchester City. Uyu mugabo ni umwe mu batorohewe kuko umutoza wese udafite akazi baragenda bamuhuza n'ikipe ya Manchester United. N'uyu Mauricio Pochettino batangiye kumuhuza n'ikipe ya Manchester United bavuga ko yahushije aka kazi mu myaka 2 ishize. Uyu mugabo ariko ngo iki ari cyo gihe kugira ngo birukane Erik ten Hag. Uyu mugabo ari we wafata aka kazi ko gutoza ikipe ya Manchester United. Ku rundi ruhande umukinnyi Kyle Trippier uva mu ikipe
ya Newcastle United ubwo Newcastle yakinaga umukino wa gicuti ikipe ya Tottenham Hotspur banganyaga igitego kimwe kuri kimwe bakaza gutsindwa kuri penalty. Uyu mugabo yaje kuvunikira muri uyu mukino ahuye n'umukinnyi Hang-Min Son aza kuvunikira muri uyu mukino, kandi n'umwe mu bakinnyi bahamagawe ikipe y'igihugu y'Ubwongereza izitabira Euro ya 2024 igiye kuba muri iyi mpeshyi izabera mu gihugu cy'Ubudage. Ku rundi ruhande nanone umukinnyi Marcus Rashford akomeje kuba mu bitangazamakuru cyane kuba umukinnyi utahamagawe mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ubwo babazaga umutoza w'igihugu y'Ubwongereza yavuze ko uyu mugabo atigeze yitwara neza, yabimubwiye baganiriye kuko hari abakinnyi bandi batandukanye bamuha option ndetse no gukina mu mwanya Rashford barimo nk'aba Cole Palmer, ba Ole Watkins ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye uyu mugabo yagiye ahamagara. Hano Daily Mail katubwira ko ikipe ya Newcastle United igeze kure ku biganiro n'umugabo witwa Tosin Adrabioyo wakiniraga ikipe ya Fulham. Uyu mugabo akaba yasoje amasezerano mu ikipe ya Fulham, akaba bibura gatoya ngo yerekeze mu ikipe ya Newcastle United y'umugabo Eddie Howe ufatanyije na bagenzi be muri iyi kipe ya Newcastle United yasoje umwanya wa gatandatu, itegereje kuzareba niba izajya ku mikino ya Europa League cyangwa se Manchester United izatsinda uyu mugabo akabivamo. Rundi hari umugabo witwa Pasici wari wungirije umugabo witwa Arne Slot uzatoza ikipe ya Liverpool. Umugabo yatanze ubuhamya ndetse anabwira abafana b'ikipe ya Liverpool ko bakishira mu mutuzo ko babonye umutoza wa nyawe. Uyu mugabo ko ari umutsinzi ukomeye kandi afite karakteri ndetse azaba n'inshuti n'abafana bo ku kibuga cya Liverpool aho bita Anfield Road. Ku rundi ruhande nanone baratubwira ko imikino ya finali ya Champions League uzaba ku itariki ya mbere kwezi kwa gatandatu. Itike imaze kugera ku bihumbi 67 ku itike imwe gusa. Finali izahuza ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Borussia Dortmund bazahurira i Wembley mu gihugu cy'Ubwongereza ku itariki ya mbere, aribwo n'umukinnyi witwa Toni Kroos azaba asezera mu ikipe ya Real Madrid ndetse asezera ku mupira ngo wabigize umwuga mu maklabu. Uyu mugabo wabitangaje ku munsi w'ejo hashize ku itariki 20 ukomeje kugenda yifurizwa ibihe byiza ndetse agenda abagabo batandukanye banamubwira ko aretse umupira hakiri kare yarakerewe, ariko bavuga ko ari umurejande w'umupira w'amaguru bazahora babika. Uyu mugabo yakiniye ikipe ya Real Madrid imikino 305 ayitsindira ibitego 22, atwarana n'ikipe ya Real Madrid ibikombe 21, byose harimo ibikombe 4 bya Champions League, harimo 3 byikurikiranya yatwaye ari kumwe n'ikipe bari kumwe n'umugabo Zinedine Zidane. Kundi ruhande hari umugabo bazakina kuri finali bamwita Marco Reus waseze ikipe ya Borussia Dortmund kazayivamo iyi sezo, nayo ikiniye imikino 294 ayitsinda ibitego 120 byose. Reka dusoreze amakuru yacu muri NBA yakomezaga ijoro ryatambutse muri Eastern Conference finali yahuje ikipe ya Indiana Pacers ndetse n'ikipe ya Boston Celtics yaje gutsinda amanota 133 ku manota 128. Ikipe ya Boston Celtics ibitsindiye mu rugo umukino wayo wa mbere mu mikino 7. Umukinnyi Jason Tatum akaba yatsinze amanota 36 yose muri uyu mukino. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Esport, amakuru y'imikino nakagaruka. Hasta la vista.